tu lai ta zaum ta evangelist pu sonneo ama pathian tu sei na le ahang san na ja demna godna kipi a hi ti a thu thang ahong chum imu so ke di o hen hi chi hi tu ni khon ewan nyau chakhat ga hilchetna piu hiten thu lela thu so ki modong zuya isei diu hin ten hi chi chui pi ham te ala hen ama hi GMFDI chung chang thu a holim na abol ji a hi mi in godna akipi a hi ti a thu hung ki so hen hi chi chui pi ham te ala hen nam sipai KRA ho in ama hi tha dinga ka ho lo hi kamu muna ka kap li dio a hi ti a he thu su hung me hen he chi chu thu di lo ai lo vale thu phalo a hi ti hi in head devin ikiti ven hi he chelaya thu hin so chu milham mai hi ti a chu ama in thang tom jina thu hung ki so yong hi mai the hin a hin khunongin isu pi ho ai lo vale kin piam ta nam sipai ho in ke ho kam chang hi poi ke ho en hitabang thu ka sei po ve tia nam sipai ho in amo en clarification a involve in he ji chung changa he adia mi pi te en lung ling law na ima cha inei lo deu nam sipai ho hi kin piam ta le ho hu na dinga pan la a thei top su a hin na chan ge pi da apang a hi ven ho le ho ka ki tha ki ma bol mi a hi po ve ti isu mi lo deu hitabang thu hung ki so chu jouthu he ti hi ina su mi lo deu he hi chi chung chona inam sipai hovin kam ke na hin bol chi pi ham tal hin KRA mina social media evangelist sonneo mumuna kap leading in mi sagi ai lawal mi som langin ka hole ki ti chu KRA kui ma cha lam kalanga ka po ve hitabanga social media thu zo ki se a KRA su min sin na dinga kibol a hi kui man in ta san lo diwa hi KRA hi headquarter hi Hlungtin Kangpopi district a hin cycle area hopsung a hi KRA hi namna tong a hin ho thulang hi kui man akibui pi pon ho thulang hi ama ta san na kinga ma hi hitabang jouthu bullebal nei lo organization sumin si na dinga kibol a hi kui man ina ta san lo divin het sa na kinai a hi ti a hin KRA in nam sipai hovin clarify a hin bol vin hi lungmon om le zingin nam sipai ho lungmon om le zingin ke pa om le zingin aja phachanin o nam sipai hovin hitia thu ase dinga kiging chalo hi hitagrana chu thul thu zo a hi dan tu ni khon hedo tawin inam sipai ho isu men se lo deu igyal hi lo devi ikiti ven hi itabang thu zo ong ki sei chu inam sipai ho a hi lowa mi tham chat chom lam chom ma ipiti se ding ham thu lela hetim lo ai lo wale mo khon ho thu ki sei a hi ta na la deu isu piu ai lo wale inam sipai gal hang ho amo hi ina su men se lo deu amo na i ma cha nei po ve ti ta lang no ven hi ai le he chu thu chom hetale hitabang thu hongin to kelana hi on jong lesson ai lo wale jil do ding het do ding thil tampi a lo in he chu ni kha ki holim dio hi he chu ipi ham eta le hen thu so hin bol hi ka tha ding a hi kamu mona ka kap li dio he ta thu so hin bol hi inam sipai ho a hi po in mi khat ai lo wale hitabang thu hin bol hi GMFDI ya har sa ki mang cha support jing ho a hi ti hi gin sa hi in aji chu event pu in GMFDI tha holim na abol ji ja chu angai na ja hitabang ho he a hin sei hin hitabang hin sei te chu GMFDI support ho hongi te ding a hi ti chu gin sa hin ai la hitabang thu hongin do to ki na hi e ho in ikizil do ai la wal e ho in po na thu i sei nom ji pi ham tu ni khwa in ngai khom de hi hi chi chu ipi ham ita le hen inam sipai ho thu chu amo hin su in koi po hitin hi jong hi a hin mi lam mai main thu hin su pau hi pu na om le jing ni pu na ong min jil do thei tam pi mi ni nam sunga thu sei di dan ai la vale leader hi na thu sei di dan alo hausa alo vale adang dang ho igam sungwa mo po na inei nau chunga jong hi
hi ti zo hen lo hen phan te ti khat hi tu ni khoen holim na ne nei pai ngal de hi hobung sung society sung ai lo vale pastor reverend evangelist hausa upa ai lo vale politics lam mla ching mithin tam ta tai nei ho jong hi chi a ko na lesson tam pita ekizil do the vi nei hi chi chui phiam tele memin mo pona inei kalwala he thu se la sa hi ibo lo diu hi ti hi a phat dan ejil do sa vin i boundary khel lam pe a i thu nei na hi jong na i to te nga hi le hi cha hi min si na tampi aum lo in a hoi lo tampi sa aum lo dan pa hi tu ni khwa hi tabang thu chang a hong po chi a hin ei le jil do sa vin alang khana gele ki pa min igil na diu topi hoi ta hong po de hi chi tu ni khon jong a tha be a in ngai khom ki diu hi evangelist pu zaum ta pu sonneo ama kidem na tiding ham alavale kigi na tiding ham ama chunga thu ki sei hoi igela le imu so ke diu hin i christian hin kho atong khale zengin po na jong aum le zengin chuteng ta le thase se jong aum in hi pastor khat reverend khat zadia lom changdia lom ho chu ehon iza ta sangwa adem zo ase si za ipan diu ham igela le hin na sata en po na romin ahin la ipakai jesu christa jong chu leya alen layen zadia lom hi jong le kuiman aza po in calvary a het ben omin hi amo het be povin a sagu kivin a hian vin hi he che sagu kiu chu filima ave wale dil a chengin avet hoi nai ama wang scholar team hoin ata wang chun neket na dil chayong umlova hitia chu het be a anoma hi tin asik vin hi hi chun pive sa ham zadia lom ho jong khat veite nga la go na sata ta chanda no akemo in a hin wang mim i sentiment in na sa in atong khazi in igela len po na ta khare evangelist pu sonneo ama ipca kidem ham pi jong eso ke tawin ehon tuni kha ese no mo chu adem ho jong ehon idem wa ese sit o hi po in khat ipa chat wa khat ese sit chum jong hi po in mo a ta sal hagawa kitil khona thu hiti zo hele phading ham ti a mimol pen in tauna hongkine izo hi ti hi isu me lo di o hi lainat dan le ipo na dan zo ise no mo hi het na chi na nei lo pen ho in holim na tu ni kha abol ding zo hi ti hi ila adivin ikitiam win hi pu evangelist sonneo ama hongkidem lo na chu ki go na kipi na chu ipi ham ite ala hin adia pathin thu seina a GMFDI chungchanga ama in a het na khama hi ta chu heji pathin thu ta ke to pon heji bol po te hiti khati hiti adia si ho hi mi tampin angai ma hiti a chu nasata a hi mi tampin adem a hi heji chu hi ale hin GMFDI support ho in dem na nasata hin bol o hin ti chu akilangin GMFDI versus pusonneo alwa nuchin khlam versus pusonneo kiti hi apo do ta in heji lainat ta khanin ka gelin hi pathin thu kiti hi kinil ki bautam na a ki go to na a ai lawal ki tha ki ma to na ding chan gya go na ki pi na ding lampi I ma cha lo hi hi ama wang chen akinil nom pa kinil ta win te aji chu pathin thu jong le kinil the hi adi es chu hoi cham ti hol do na ding a chana ipaka jisu christa yang pharisi ai lawal sadusi za chom holam kai ho judami te ho mi tampi to pathin thu a chu adi lam ti pakai su in mi to anakinil kal si nei ama chu adi hi phala kuiman azo ji lo ji in he ti chun mat san aumin gen theina sata ana tholo ni he chu hi hi banga hi tuni khwa jong ehon sei no chu ipi ham ita lehem evangelist sonneo ama hi imu jing di o hi in pathin thu a hin sei jingin chuteng ta GMFDI chungchang dem na jong hi pontin ama in ei si pathin thu ta ki to poi ati he ja cha hin sei heading a hin hi chi chungchang tu lai ta ki mu chi pyam ti a le hen ama hi kamu mu na a ki that ding a hi ki ti ho vel ngai no lo ta hi ti ho hi a ki za ji in za chom thu ho a ki za ji in hi ta bang ho hi igela le hen po na ta khat jong heading a hi hitabang thu ahongin lo na jong hi ipc ham ita ale hen GMFDI support ho le support lo ho
am ho hi ti a chu si nei lang ne ya kon hi ti ahong ki padan akilangit hi pakai Jesu zong chu thudi thuta ase ja thina chan ge ana to hin hi chi ja hi e ho jong hin thudi thuta ase na hi hang san na eki pi di oi ama wang hitilo ma chu e ho ki ka ki go na ki sei si ki dem tu na ho lom lo ma chu mi ga mu da ding ti nai lo oi Christian khat chen thudi thuta ase te nga le a thudi thuta chu ase mana chu mi aga mu da ki ding ti nai lo oi thudi thuda a het thina ding ayo chu mi chu so sal ding ama wang mi mu da lo ding a hi chateng tal evangelist bu sun nyaw hi ama se hilo hi a thing se la se ding a chu pastor mi tampi in jong GMFDI jong chang dem na sata aboli dem na ki tiang angai pon adi lo na alawal ahoi mo na mi tampin ase hi evangelist pu se hilo hi milham mi tampin jong ase win adem ovin evangelist pu se hilo hi evangelist mi tampi ademin pastor tampi ase in hiteson abolin thu tampi media line athe thang wi GMFDI hi afapoi apai atamit tampin ki sei hisele evangelist pu se he go na pi dinga lom hilo hi asei zo si go na pi dinga lom hi he chi ja hi vetna le hin ama zo hi ile pa cha dewi hang santa pathin thu sei he chi ja hi e ho in ama se hin adem hi pon ama tabang pastor reverend jat chom mi tampi jong he asei si alwa he tabang I chung chang tho ai akam ke a mi tampi a hi ti hi isu me lo de oi ama se hi lo oi ama chunga go na ipi ding wa mi dang na sata go na pi ding a lo mai go na chi dei naw helovin hi chi ja hi isei nom ji pi ham itia le hen ki go na yong bol po te ki gi na bol po te thudi po na ding a wan ki ne lo hi te ti pa hi e hon ita lang nom bini he chi thudi izo lo ji vin jong mi to ke na ki ba na bol po hi te adia chi ahung po do na che pi ham itia le GMFDI chung chang holim na akibola kona GMFDI support ho in muda na hi nei wa hitabang thu hongjing ai mi tampin ase ya len he chi nam sipai kon khatna kona thuging a hi in ama hi kamu mu na wa ka kap li di wa hi ti tabang thu ahong ke za ain is na nu naw chapong ho lungsung atong khain pastor izanam khat lungsung atong kha ne hi he chi po na ja tu ni kha se hi in hi tabang thu adi da vel se loading in dei le jing ne hoi tab hoi langa news hung viral ham itabang thu ham long chu thu chom hitale hitabang thu akiza chu na sata po na romen hunung khuban tingle hitabang ho hi umda ding hi idei ma jing be ne hitabang thu mitam pin academic isei siwe de academ lo alo agisei si to lo hi po ve ne lisanga ho che yang hom na lai ding hi chi nam sung le society sunga e ho ki tha ki vo ki gi ti ho hi tu ni chana muding le heading aum jing na lai hi phamo agi san ichi hi igela na po na tai so ting ta le social media khang a hi to ki na hin ki ne lo te ki dem te ki na o te ki pho utin ki helo te ama wang ki vo ki tha ki gi dot ti ho I bo lo divin igiti pe ni pathin to saying in evangelist ho pastor ho reverend ho ngen si hoitin center to ki holding in nam sipai ho MLA ho zat chum miching mi thim ho hita chu ngan si ki roitin gal kap ding in nam sipai thing noi volunteer inei ho ngan si ki roitin hita abi a ina to diu cho dor I to diu hausa in a to dinga lam a khosung ki ven tu minten ai dei chani mi pi milham ho kinil chung thu le numei chapang ho thu sei na chung thu le thil neu cha ho a hin lam kai len ta ka he iti mana ibui pi na ding elawal ibang dri khela na to hi in bol ting wal mi pi lung asu thoji mi pi alung na jin hi chi ho hi mo po na chung chang leadership hin ayong he thip angai ne hi tulain egam sung wa hin ivet na le hin house ho yong dem na hilovin e ho contact chi dunya vet na len tulaya hi chapang jing in jong ki sei the ta in house ho jing in jong hausai mana hobung sung chan ge ya pastor ho chan ya control ngap cha hausang ki da lo oi leadership ki ti hi imo po na ki ti hi lam kai khat nin EPT manding am ti he thim le hen o ki pa ding dan ni hausa hi mana hobung sunga kilol na agenda tampi ho ama thu a koi ji
ita bang ho jong hi ti lo ta kha hi hausa hi jong leng kabol ding alom chu khusung lang to kisaya thu se ding la sa ding om par ke bol ding ho bung sunga thu se ding la sa ding hi te nga le pastor mintin secretary chairman mintin adang dang lam kai ho amo pi do ding amon azo lo ta wala chun khusung hausa in ase ding hi mi khanin ise ding alom e bol ding alom e bol te nga le thu chi in thu ki nei le jong le e bangdri khela thu se te nga le mi ho chan nam phuin thu se jong ai na ve taw he jong le alung wa ki pa di lo di oi he bangai tu na ayong egam sungwa inam sungwa hin lam kai tampi nei ta so mla in nei vin scientist I love ale army I love ale nam sipai volunteer politics lang alung lut aching a team BMA scholar jak chom in nei ucho hichi ithit na dung zui wa level dung zui wa elova elampi dung zui wa ho ichi na ipo do de wa hin I boundary khela thil hoi thilwang hi isei lo divin ikitim vin him tu chunga evangelist pu ho hongkidem na jong hi to kisa ga be na len pastor hi vin amo jong pathin tu se vin ase dinga lom chu sei ta vin te he jong le hiti be se a e hon ki gi na za chum che ho le ho ka ki tha to ki ma tu na ho hi e bol lo devin apha na hi chuteng ta le igam gi leadership hanin inei na ahin I to dinga lom phate to ding chuteng ta le ise dinga lom ise tinga mi piyo lung lai the hi lam kai khat hi mana ise ding kalwala ito ding kalwa ito tinga le mi pi cha nam phun I thu mang jong le alung wa ki pa na umde lo hi ti hi ise do nom ven hi evangelist pu ki dem na chung changa hin koi chui support wa koi tum chui support lo ti na hi po in ngai nat na dile lai nat na ja chu ise thu a hi in a hi hita bang thu ke ma ta new sa ka ga amu hele ka po nat be se ja chu hi chi thu he ka ga se do kha hin tin koi ma ki dem na koi ma ki support to chom na hello a hi ki dem po tin ki se si po te egam sung hi o mi dang bangin khang to go hi tin egam sung hi nom loi le ti hi dei sa na zo hi ise the o hi Bible second Timothy langchi na len pakai su chun do bol a bol adol a hipoi chu sanga chumi zo sidinga nun nema mi hilchema lungde ha ding a hidan ase nei lamka hi na thudola tuni kho a ise no mo chu lamka khat chu mi pi chunga thudi a vai ho ma na tong ding ti na ai chule alien hian anyaw hi jong le lamkai ka hi ti thei phot chu pathen lungdia na tong ding ti na ai Bible in pakai so chun do bol adol ai lawal angai ai poitin ai hilovin tulai ai hola lamkai ka hi ti hon wang pathin mai velovin mihim mai zo avevin guthima do bol jong khosen ini gam ta povini zaum ta MP MLA minister pastor reverends evangelist hobung lamkai society lamkai ipilang lamkai chu heta jong le ato na chu pathin lung thaina ato lo le khina hong te te ding ai kita na poi mo thovin hi thunei na na pi a chu pathin a hin na thunei na chu pathin su na hi na pathin ama lung dei lam tong do dinga na dei khanai e ju na to na chungin kilu sa hin lam kai abang kha loi chu mi to say him thu ang gel lo ama to say la sa bo adi aphala zui dinga dei sa dan nam khum jing lo jong akyum da po nei he chi jong hi chi khena len pe na hin chule khan to na sang in khan su na lam zo an hal zo ji ni lam kai kha chu e ma thu jing chi sa pom ki de bol wa pha pen khat ei inung zui mi pi organ ngai phot ding alawal inung zui mi pi organ ngai phat jong hi aphat sa ji ngai mi pin ase hian so pa na se jong le lam kai kha in thu anga hi ama dinga dam so na kha len chele mi pi ki pa na len ta kha jong ai ji nei nangin mi izat ham khat koma na lunggel na ngai dan na dei sa dan na seya koima na salwa na bol tile na lung han ham na lung nat ham hi ji ai chuta banga chu eima thubo chu agelwa mi thu sei na ho a na khanglim ge ado jinga chole a phai tia igel pen chu so nui nung pen pa thu sei hi jong le chi pi ding thil pai Bible na man ti pha chung chang jong chi vet le thiam gaw pan Jordan vadunga sagi ve ki phum dinga asol chen alung hang a phunin bol loading a ki gel nei in la aso te chen thiam gaw pan aha asasa sa bowling na pile na ball te ding a hi tin a hil cha ta bin hele aso te thua anungin Jordan vadunga sagi ve age phum chen adam thing share ni chuti a hi ji chen zaum ta hi na le lit le lalna I chanin kinei jong le kile sa ham mi I sa lo ham thua nun lo ki ti ho hin midang chung hilovin eima chunga zo man tha na hin hlut jin he je chen lam kai khat chen
aphat na dinga mi pi su a ka hi tia kigel do kom jong sa ji ngai ni Bible hin sim do if wale hin pakai su chun do bol angai poi do bol sang mi zo si dinga nun nem ta mil thema lungde ha dingai tin e hil zo ve ni lam kai ka hi na ti le pakai su pa ka hi tin kigelin lang so pa chun apu pa lung lai da dinga na ato te ding angai ni hi chi chung changa tu ni kha e se do na wa hin adia lam kai imo po na diu chung chang na satain e hilovin e jil do sawin chuting ta le kidem ki sei sit ki ti ho jong hi bol po hitin i bol dinga lom ito dinga lom cha thu se ya i bol diu pa jong e ki jil do sawin tu ni kha e se hi ma bo kui tum dem na kui tum sei phat na helovin news khang ai ta news a ki mo e ga na po na ta ji a chu o e gam song ki dem na na lai ham ka den hi ti ami ki lung to gam ta ho ki lung to theilo u ti ho chu po na za la zo e gam sung hi khan to na ma chal na hen ti zo e gel ji wa e ga se hin tin angai zo si pathen in pathen na bo han lang a ki sei khir ma le pathen min ki ngai dam taw te ka ki pa